kako ide YouTube, znamo svi da Far Cry Primal još malo izlazi i svi ćemo igrati zašto će ubedljivo biti najbolja igrica i u to ime sada igramo Far Cry 4 i osvojit ćemo ovaj kamp na ludački način koristeći sve ludačke poteze. Znači sad ćemo da ga privučemo da dođe ovdje, sad ćete vidjeti. Dođi, ali si vglu, dođi ovamo bre. Kurva! Ok. Evo ga, sad se to vidim, jel tako? Kako? Pa prošla mu ruka kroz vrate. Dobro, nema veze. Sad ću onda uzme da ga stavimo iza, ne mogu da verujem, Kako volim ovu igricu, ovo nije normalno, Mislim da će Primal biti ono, znači ovaj Far Cry 4 ima dobar gameplay, Far Cry 3 ima dobru priču, ovo Primal, znači kameno doba, znači priča će biti dobra. Još samo da bude dobro i tako to ti kažem i tako izvučemo ovog napolje, valjda će doći ovdje, Ajde dolazi. Oći. Adinda i tebi, brate. Samo dođi ti ovdje da te njem zako, brate. Dođi da ti pokažem kako se love karakonđule. I... Take down! Yeah! Gdje ćemo da ga bacimo, Moramo ga sklonimo, ja imam ideju. Gdje li je otišao moj prijatelj? Kako mi nedostaje, ali Kićenzi vraća nadu u život, jel tako? Lako noć. Ovo je bilo, morate priznati da je ovo bilo fenomenalno. Dobro, sad ćemo da uradimo šprint jedan tamo. Aha, gdje ćemo šprint kad je ovaj ovdje? Kićenzi je pametan, Kićenzi će da sačeka da vidi gdje ide ovaj magarac ovdje. Pa će da pobegne u Buda. Dobro. Neće valjda ovamo, brat, neće, dobro je. Okej, idemo iza. Batman, ajde jedan štoljpi da mu damo, Može, Ne znam da li je to preveliki rizik, bolje malo s nožem da ga rohnemo, Ovo je bilo za malo, dobro, nisu se sprovalili, ali okej. Mislim, rekli smo da ćemo na ludački, nećemo sve nožem. Imate klip u opisu gdje sam sve sa nožem samo uradio. Možete pogledati, ali mislim da će ovo biti mnogo zanimljivije, malo smara kad je samo sa nožem. A i ovog ćemo sa snajperom. Mislim da će ovo biti zanimljivo. Ovog ćemo sa snajperom da rohne. Pa gdje ćeš gore, ne smije. Okej, još malo. Još malo. Laku noć. Hold F to move. I like to move it. I like to move it. Da se vuče spijeni. Jer čega ćemo ovog da rohnemo, mora isto neku silencer da weapon. Znam čega ćemo da ga rohnemo. Pa i sad. Za malo. Dobro izgleda da to nije bilo dobro ideja. I will identify myself, but first you need to come here. Kako bi mogu ga roknuti ovamo, bona, dođe ovamo. Tako. Da pokaže MC Kićenzi kako se to radi. Pazite sa ovo. To se tako radi, dragi youtuberi. Matori, koji gameplay, nije normalno. Obavezno, ako vam se svidio ovaj klip, i ako hoćete još ovakvih klipova, i ako ćete igrati Far Cry Primal, lajkujte ovaj klip i prijavite se na kanal i napišite u komentaru da li vam se svidio klip i napišite mi da li vi jedva čekate Far Cry Primal.